Bwana Yesu na asifiwe sana. Nataka kusema hivi. Ukiona mtu mzuri, mwenye kupenda watu, mwenye hapendi mabaya, mtu mwema, mtulivu, mtu mzuri, ujue ni moyo wake unakuwa mzuri. Ukiona mtu mbaya, kisirani, mtu wa fujo, mtu ambaye hapendi watu, hapendi amani, moyo wake ndio unakuwa na shida. Na ndio sababu nimekuambia kwamba kama vile neno limesema katika hiyo kitabu nimekuelezea ya Methali 4:23, linda moyo wako ili shetani asilete maovu na mabaya aweke ndani ya moyo wako. Linda, protect. Linda moyo wako ili uweze kuhifadhi yale tu mambo mazuri, yale mambo mazuri. Ajabu ni kwamba, na nikakwambia kwamba hata mwizi ukimkata mikono asiibe, bado ataiba tu. Ataiba na miguu. Maana moyo ndio uko na shida. Mtu mwenye masengenyo, hata ukimkemea na umkanye, bado ataongea tu. Maana hii takataka iko kwa moyo. Yesu Kristo peke yake ndiye fundi ambaye anaingia ndani ya mioyo ya watu, na ndio sababu tunaokoka. Yesu akiingia ndani ya moyo wa mtu, anatoa hiyo takataka yote na mambo machafu na tabia mbaya. Anaanza kukutia mambo mazuri. Na ndio sababu ukiangalia katika kitabu cha Yeremia 17 pale 9 na 10 pale ukiangalia, Biblia inasema ya kwamba ate mimi Mungu ndiye huingia ndani ya moyo wa mtu, ninachunguza yale mambo yaliyo ndani ya moyo wake, na mimi Mungu namtendea huyo mtu kulingana na yale mambo ambayo nitapata katika moyo wake. Yes. Ate Mungu huingia ndani ya mioyo. Wacha nikuulize, wakati Mungu anapoingia ndani ya moyo wako na kuzunguka akiangalia, huwa anapata nini? Madharau, kuchukia watu, wivu, uongo. Bwana atusaidie sana.